Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada bina yang bekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyangkeun bije urang bai lebeng asai mula paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pihna yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyangkeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula dengar hai bang len pengingat beleun tangan ulama ke ulama nejet upan ba alamat kena celaka kehabanyo jinhan nemat sabah saan pratema wate tubuh kasekaran han selamat iman lam dada paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyangkeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula akhir masa to kiamat le umat puji ulama lam hadisna ne peingat ba alamat Tuhan beri bala yang kefon Nabi peingat gadah berkat ba usaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat tekana paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyangkeun bije urang bai lebeng asai mula bai lebeng asai mula yang kedua ne peingat yang zalim tan jauh marah ke rakyat hana diingat juah tadbir sebal singa temakele bala rakyat sekarang Tuhan penyata lidahan roh musyahadah dak bancutan iman tantaba paling ulu bentung bak mekaleng handi langga
Pale akai ulung Handi jetkeun ke ulama Ada pina yang behekeun Dijet kalendum ulama Kadang nyankan bijeng ulung Bagi lebeng asai mula Bagi lebeng asai mula